Usuku kwakungumhla ka-26 uNkulunkulu esihlangene ngaye inkosi uThixo lenkosazana izoshintsha ibhanti ngomsombuluko mhla ka-28 kwakuyisabatha mhla ka-26 kwakuphezulu inkonzo angisamkhumbulo wesibili mkhumbulo wokuqala kwakumvangela undimande wasedozini owayephethe inkonzo ngalelo sabatha. Enye insizwa yakwaSokhela yayisiba nenhlanhla yathi hlezi nje kanje njengoba sihlezi phansi kaNkulunkulu. Inkosi-ke yayisendlini kulowo mhla nakulezo zinsuku nangaleso sikhathi inkosi uThixo lenkosazana. Ngoba sike saphila kuleso sikhathi lapha khona besibona itafula nesihlalo kuphela. Kodwa Nkosi ngiyakuzezulu sibonga into eyodwa kuwe awukaze uliqede ithembe elisizeni. Amen. Yathi lensizwa kuhleziwe nje kanje inkosi inkonzo isha yayisibona kuqhamuka inkosi uThixo lenkosazana ngaphakathi yeza kuyo yayisithi wena lensizwa yakwaSokhela yathi wena ngangingazi ukuthi uHlembe mayezohambela umuntu akamhambeli umuntu ebusuku umuntu mayelele noma ukuphi. Ithi inkosi kulensizwa wena namhlanje ungalali noma ukuphi ngoba ngizofika kuwe. Ungalali noma ukuphi namhlanje ngoba ngizofika kuwe ebusuku mawusulele. Uyabona-ke umuntu okuleli bandla obheka amaphupho noma izibonakaliso. Ngithi lowo muntu akayena wakuleli bandla kahle ngoba wayibona inkosi unyazulezulu hleze abantu abayaziyo abalapha ethempelini mhlawumbe bafikile ngisho kwikota leli thempeli abantu abaningi uHlembe wabakhombisa ebusuku belele ukuthi nangu uHlembe. Uma umuntu ebamba lo mbhobha agcela iphupho uyaphinga lowo muntu owaboniswa njengomfundisi umthetho wasoluni owathelele ebusuku kwafika uyise ebukhulu wathi esuka la wathi mayefika ekhaya kwakhe wayesengena endlini yangenhla wathi lapha ebuhleni khokho wangikhombisa leli bandla lakwaThembe wathi angizokukhonzela kulo emhleni yenkosi lapha la ngiphuma khona sekumenyezwa amagama amabili kodwa ngikuthandile leli lokuqala kodwa khokho awungitshele. Abane kusabuya ukhokho wakhe kwabuya inkosi uThixo kuye yathi uHlembe wasezwini yilo oselebuhleni. Amen. Uma-ke ubheka amaphupho uthi into
kuthiwa yiphupha yikho ngoba uThembe namhlanje ngendlela ibandla selilikhulu ngayo asisakwazi ukufika kuye sonke usesihambele ebusuku silele mafika kubandla ebusuku belele ubambe lo mbhobho ugxeka amafuku uthini kulabo bantu ithi ke le nsizwa angibuyele kule ndaba yami ithi le nsizwa kaSokhela ngazilinda ukuthi ngiyaphupha ngilele yini uthi afike inkosi yakhuluma lento yayisiphenduka yayisibuyele emuva ithi ngabuka abantu abaseceleni kwami bayibona lento engiyibonayo ithi ngasonta ngahamba ngabuyela ezindlini lakithi ithi mase ngilele yayisifile inkosi uyixoxakelela useyixoxa ngesonto ngakusasa esebuyile kuwusuku lokugcina inkosi izoshisha ibhanti ngomsombuluko uthi inkosi mayifika ezweni lakithi ifika ihamba babili iphethe ubhasikidi khona labo bhasikidi laba baseyitona hayi inqola lezi enkulu khona labo bhasikidi abancane othenga othatha wona ulinganisele ngemali yakho iphela wama unemali eningi qhuba inqola ma unemali encane thatha lo bhasikidi into ogqoza usawubona lo bhasikidi Amen. ithi bafika bahamba babili baphethe ubhasikidi abathathu uthi yona inkosi uthi phethe ubhasikidi odwa ugcwele amabhola angangegalofu bayalaza abantu igalofu Amen. ugcwele amabhola angangegalofu bese kuthi lo wesibili uphethe ubhasikidi ababili ulengise ngapha kwesokunxele omunye ulengise ngapha kwesokudla nabo futhi bagcwele amabhola angangegalofu uthi inkinga labo bhasikidi bathatha kodwa balayisha amabhola ayimbala eyehlukene uthi lo ophethwe inkosi uthi ngolenkosazana ulayishe amabhola amhlophe uthi lo ophethwe inkosi uNyazizwe wahamba nenkosi uNyazizwe Amen. sizokwenza isifakazi inkosi ngawe Amen. ukuthi inkosi sibonile thina Nyazizwe ukuthi uvele ezulwini uthi nalabo abangakuthandi laba abangakuthandi asisathandazeli ukuthi bakuthande ngoba Nkosi umuntu okuthandayo uthando lokuthanda wena uluphiwa nguwe Amen. asikwazi ke Nkosi ukukhulekela abantu abangakufuni sithi ayiguquki inhliziyo zabo zithande bengakufuni ngoba Nkosi nguwe owabancisa uthando lokubakuthanda wazi ukuthi abafika wesokunene kule ngoma ekade ngisabela ngayo ithi le nsizwa yahamba inkosi ithi ngiyaphuthuma ngizeko ithi wathatha ibhola wayeseyinika wathi leli bhola uliphathe kahle uthi kodwa senze nje kungasathi ngiphelezele ngoba ngifuna ukukhuphuka lapha ngisone ngale uthi ngalesikhathi sesihamba sobathathu uthi ngase ngiyibuze inkosi uthi inkosi ubani lo uhamba akashongo ukuthi umntanami akashongo ukuthi indodana yami wathi lo engihamba naye mdala kakhulu inkosi yezulu nomhlaba nami ngadalwa nguye Amen. ithi bahamba wasebuza Nkosi leli bhola onginika lona elimhlophe lisukuphini uthi ngalesikhathi behamba bahlangana nabantu kuyenzeka bahlangana nabantu abangamanazana kuyenzeka bahlangana nabantu abangesiwa amanazana kodwa khona abantu abanikwayo lamabhola abanye banganikwa uthi wathi uyabona njengoba ngikunika leli bhola elimhlophe leli bhola uthando lo engikunika ozothanda ngalo inkosi elandelayo yona Amen. uthi bahamba la endleleni behlangana nabantu uyababona khona nabangamanazela kule inkosi unyazi labo bhasikidi abaphethe khona ubhasikidi onamabhola ayelo kuzoba khona ubhasikidi onamabhola amnyama khona kuvele kuthatha ibhola elimnyama nikwe lo uthi ngalesikhathi unikwa leli bhola akwenzeki ungabongi uthi ithi le nto ngase ngibuza ubaba laba
abanika amabhola amnyama abanjani wathi laba yilaba uma ngengasithela bayahamba kuphela laba abanika amabhola ayelo bona laba engibanika amabhola ayelo yilaba engibaphambanisa nothando lwenkosi ezomlandela abazuhambe kuhleli bazohlala khona bahlale nani baze bagodwe kodwa ngibaphambanisa nothando niyobona ngokuthi yonke inkosi lezomlandela eyokuyenza bayoyisola bayokhuluma kabi ngayo Manazaretha nakhe ngifisa ukusho kuye uma uzumuntu Ayohamba. ekhuluma kabi ngothembe lo muntu ungamzoni udla ukudla kwakhe akwabelwa Amen. Amen. mawuzomuntu ngezweni lakini ethuka inkosi unyazi lwezulu lo muntu ungamzoni ngoba umuntu uma umzoni uhlala enhliziyweni asazukwazi ukukhomba ithembe usukhomba leli dimo uma umuntu nje ekhuluma kabi ngothembe noma emethuka ungamzoni udla ukudla akwabelwa inkosi uThixo lenkosazana mhla ehambayo akayi la siyakhona shumayela uncube lo enqabeni Nkosi yasezizweni yakuthanda nyazizo yazi Nkosi izitha zami anginazo mina Nkosi izitha kodwa Nkosi izitha zami mina izitha zakho izitha zakho nyazivezula zingifuni noma zingibona kodwa ke thembe ngiyakwethemba ngakwethemba usewuguli ngakwethemba nje ngakuthanda ngoba khona enye inkinga oManazareth yabona ezingane zakwaThemba anibova ukuthi kungabi nayo phakathi kwazo ongayifuni ngoba into eyinkinga uNkulunkulu esethatha esihlalweni esebeka umuntu okade ungamfuni awukwazi ukuphila anovama ukuyithandathanda nihloniphe ngoba ziyimbenge yasezulwini ukodwa thina kuzona twephilani Manase. Amen. Nkosi. Amen.